Lampabial tu kan MLA Zoram tak Pu Rintluanga Sailo som ale speaker kalome pu deputy speaker voina kan minister le kan CM the demand kan sawichhuak hian thil poimo tak tun maya khan helaya kan common recess a thil ti kan neya lawm thu soina kan nei masadu ni hei nimina ka soyang khan kan chena ma hian peace accord returning association te pamra office kang me wangin eng ma chu man lovin an document zong akang fai veka nimin lama khilaya aral na po ka han nei pui to ti thu he house ahen ka soya chu ka soi chu chak da kamin bo zui sak in kan house leader kan chief minister Zoram takin nizana nimina khan helai khan thu puanga chu atu puan chu ti sa lo changta a tun huna hian kan chief minister Zoram takina thoronangin kan DMNR minister kan home minister ni bokin cheng nuai nga in pamra kang tur ta tran pui na tu na khan kan hlan zo chia kalom tak zet ani a thi le dam khat thi le tla ruam khata dam le tlang khata tia kum somtel heram wanga kamo pui te tu ten kut benga anom lai min tran pui tu te hi kan thengin lawang te hi ron soite an ti a chu ti rol jong an chief minister and relief fana tra ti ngai mi alo cheng nuai khat pek ala tum boka kan lom tak zeta chu ti rol chon lung le wise bial tu Zoram tak pu ti lal himpuyan kang an tur ne ti riat velen computer te kang chia computer set te lo pe a nimena ka soyang khan sang tur zo bial tu Zoram tak pulal muan pui pun te in cheng si nga lo pe boka tin heta pu kelal dong liana tuirial bial tuin cheng sing khat alo hlan bok ani a heng zong in that na hi pathian le tam takin arulang chuti karinga mi khongai thei tak chulenga thole khongai an la hlo don sia tia kha in chunga pathian in he bible chang ti dik ngai se ti hi ka prong china ni ti kan soidu masani wala kan kha kan soidu makka ti khop maya in mi mangai natte thin lung atuiral tak zetani ti ka soidu a an document collect lai til ti mai ani lawa imra kan soan kan members te hi ka tho pui thin te hi aral lamzel kan ya mi zaria don lo honga zanga kan to lawa kan thi chozel ani a chu ti rol chuan thalak te le document sang han collect le tur hian chim top mar top sak le thang top pakal kwal te nga ya khanga ta na har sat nan to te reng chunga kan chief minister le kan home minister te khan kan han talan ta kan he house Zoram taka ram rong ka bol puiten inkhawngaihna taken lantir hi ro pui ke ti tak zet ani ti kan soi ni ole pu deputy speaker voina kan demand hian han soi du ve kan neya tu na kan soi kai hnoya khan demand number somlina le demand number som pangane soi kop ka dua Lahin Commerce and Industries ani rualin General Administration Department kai noite ni heta Mizoram Peace Accord lati lo tin lo kan dei singa poimo tak mai border trade chungchang hi ka soi du sarkar ma sa kal to te theitok an lo chua hei hi implement tu tak tur chu kana court sign pui tu India Central India sarkar ni amaro chu harsana tam takai kum somli don kan local pui to ni kum masama ya khan Bangladesh border trade chungchang hi soi hovin ke ngai po khatilaya trade and commerce minister Dr. Alal Thanglia tenen heta Bangladesh an senior cabinet minister Tipu Munsi tenen amuna sil surya kabial chunga tekalin Bangladesh arale lampanga development local zong te kanen ho veka
chunga chuan Bangladesh khuan remna kan nei tira ram hnuai veka kha anon developer Mizoram ri kabial rale lam chia double land in black top lo thleng vek to a keini lam hian ma kan la tam lo hle maya hengi kan house leader pona tui zong nin ka hria henga hian Bangladesh heta administrator zom tak tipu munsia pe chuan thil dang zong zong ai Bangladesh ina kan nei lo chu storm lung hi ni atia ka mangai po soya tuna hian kong siam tur heng helaya kan kong siam te po hi ka en pui veka hai megalaya le Jharkhand lama tanga kan lak ania lung te hi chuwang chuan heng hi kan mamo lian berle kan demand lian ber tur ni ti thu te soya chung zong zong kan ngai toy le voinia kan thlai thar te le kan en kim mai kan dispose na tur board of trade hi kan nei ni chuan khulam vek khunia voina kan sarkar point so thing le tam zo ke chu karin danin Kolkata ni lepon Tripura lama ankal pui ni pon Bangladesh sa tho kalin Musalman country danga ta transfer chole tur khani china chuwan cha heng kana ko da implement lawa hi he sarkar kal tang hen chak taka malak ni selati rotna te kan soi ve du ania chung chu thil tam tak zinga han soi poimo kanai ania tin chu ti rual chuan demand number somthum pakwana power and electricity a hian he kan minister hi a rual pui de milo ngai ve ngot maya research sa soya a fa te le ka fa ta hi silonga le kha kan zir tir china kan in zui china hei rinain atuina zong te ni boka ma ala chak viau maya alomum katia chuti rual chon keini ni china ma mi bial tu zom tak engineer puzirana soyan khan khulai 130 crew mo a khuan har sadana men lo kan a minister pona hria hei kan house leader pon min hriat pui se ka duwa a chan chu 132 kv line a hi bairabi atanga bairabi tu mar para via mamit ania kabial chunga khuanin tuna khuanin substation podin ania 11 kv tenen hei hi border kan outpost zong zo in an man tur te ania helain thui takalo in rol to pu deputy speaker sarkar masa congress sarkar khan hulaya anon ti lai kwan ke mla tlalim khakania sang ni pariata khan khati lai khan in hmunan ron zonga kan mi ten andu nan tak chong khati lai chuan thorang bial lampang mar para south da tumania substation ma se kan bridge chak to lo wangin kan official ten helai ibial tur lama hian an tongkam takin a freeland a thona min pek thei chuanin kan da mai fatul o mem ti min rol ru ka wana chak tak ma kan lo lak pui ten nia ta chun na satakin en bun towa ama zo forest lamin har sadna tu na hian kan na nei mek ania heng hi mania kan house leader le kan forest minister te poina ma an lak ang chi de laka chak tak malak chi ani rami puiten kan torpa le ti kha kan soilang dua chuti rual chuan demand number 40 boka hi kan kan lu chil le do industrial growth center luang mola dinania tram tam tak luang mola zolin kalovi si to a hi kan house leader pona chianga khulaya industrial growth center kumsang ha zakwa samkwa le pakwa kan sarkar kalta na lodina khu di borbana ni na martu sarkar hian tu na khona konga te po concrete in na satakin na thok mek ania henga hianin amamo tu ten an mamo angeya man tangkai ni sela ka du le ni ti ka soidua chuti rol chon allotment tam tak lo pek to man tangkai si lo ni china kan in industries minister khanaron sem to a khang te ka danang ta action lakam ni se ka du khop mai ti ka soidua chuti rol chuan helaya demand number 40 commerce and industry sunga hian geology and mining sikangai poi mo le a anni hi main person nga lo le mai chuting chung chuan avoin hian kan aning department an lo ni ta hial te hero pui ka tia hei ti chak chiani chuti rol chuan anni department khovel thang zela min ina sania mo
department in kan sania mo engineer te kan hmaah geology se tu ten ni wangin he kan ngai poi mo a khovel thiamalu sang zel nen le kan himna tan te poi mo em thil ania henga hian in ti chakte an mamo hle hei soi lo hle maya kan mitiam khom te an ni ti hi kan tar lan tel dua chuti rol chuan pu deputy speaker kan sarkari thil tam taka helai ivela matang point kan han foka ama chu voinia hian lawm thu te kan han soi kan ti rol chuan kan bible kan muang dewania ni ma sela dem na chekanei I mangai na masa I ban san ta ka wangin ti thu roi ju soi lo theinin ka shalo ni ti ka soi duwa an chan chu saski chungchanga te po sarkar ka in thaka ke po contractor kum somthum chuang class 1 te kan lo ni vea utilization certificate an pek dan te kan lo she ve to china ni amaro chu dan pialama kan official te shem to thena tura kan nor lui ma me mo ti te ka ngai to na omaniti ka soitel duwa so ti rol chuan voinia hian ka lawm na be ro chu put deputy speaker ka bela kai met ngun to bio na chungin kan soile ram do chu voinia ring to call khom kan ni rolin voinia hian kan pathian le ko ran poi soilawa zu zor du lo lama ka oma hi lawm thu ka soina na sat ta kan ni ti ka soidu ni a chan chu ka Christian conviction le ka political conviction hi laksan thelo ka ngai tla wangin en biar hi chu chatuan hian zu ni ti ka soido nei ding lama po kan tram le ka thumai thei wain poi zu ni ti hi ka fil fia dan hin kum khuwa don ani chuwang chon khatiang du lo zonga ka om hi voina hala lui pek chi hiala ka ngai ni ti ka soitel do ni chuti rol chuan kan electric lampang ho to pa po ka mi support len ka sia ani ka khovel let liam lampang thleng po khe thei khan ya chuwang chon voina hian kan du lo dana te du min du lo pui tu ate po kan ngaya amaro chu mi ring kan ang lawa dik ne kan fiat poi ni na le chan vo sarang tha kan hum ta thian dik lo kan ti mai thina ni thang ta kan soitel du ni ole thil tam tak soitur omar chu ma ka soyang khan thin lung takin atop kan kharnan chuan he sarkar kan ho tu pa ber hian politics in be chin ma se ila mai na tak tak amin mai na te ataka mi har sa de tran puina aluang chuak thin hi chu ka fa khop mai ma na mi khani sela mai na masa kha ban san lo pe sela chu soi moi tla kani ti hi ka soi nam du ni ole ato pa chuan pu deputy speaker heng kan minister zom tak pu roading lian demand number 1 on number 18 1340 le pu lal du oma kan chief minister zom tak demand number 1 2 3 4 5 9 11 14 15 te hi he hausa hian pas ngai turin kan support ani khalome nge leader of opposition kan ko to mai don ni ni hei ani nen hian kan thudun thina hei kan nu po hian lo thlir thina ani hi chona jiak mol reng mai thina nang hi chui thu reng mai thina tia nui khe chiang lo ni kha ji sa hi ron keng chu mo a soi duri an nau te na ron soi khala a ron soi pi sa a thai che mol nge mo happening do hian soi duri jong le thina a ngai to a jiak tok le thina a boi thin te sin ke hi chu mu thu lo wang wa ga lo thu thian thu tha tak soi ka ni ka ti mo tu na leader of opposition tu soi turin na so mangule pu deputy speaker kalome thaka chung kan han thu du na i thut lai nge thu soi ka chak thu ka so ya hi kan be sina kha thleng dikta bel ti ri khun tu chung chang te po kan so ya lop chu bel me lo tur ti te po kan in hil chia to khamo hei voina thaka don zet February di som pakwa kan tana ni kan han man chho thaka da ni to chu pathian suaina se son tuang taka kan nei the wangin pathian chunga lawm thu ka soi ma sa tin kan house member pui jong te rim taka
ram tan ro kan han rel ho thei te han ngai dan in ang lo na chu han in nial chang te ombok ma selangin common research room ma te hlim takin tu ma in huan sin om lova kan in kom bor thei te alom om ka tia he assembly a kan thok tu ho zong te rim taka session kan nei thei na tur ta na athima war thlo thok tu te sarkar department sang changa he session ho tin thei na tur ta na min lo troi oma atul ang min lo pechin tu te chunga in zawai chunga amasain lom thu ka soyani le pu deputy speaker athun phel ang deu zar han ti kan tum chawanga department hi tam thayang lu ka du boxi wangin department soidu tam tak nei ma ila toy te in kan lam lo thei lova abak chu a concern te nen nakin arem changa kan na soi mei don nia demand number som le pariat na printing and stationery hi han soi kan duwa mana po ka soi to a kan department housing a hen akila lungtang kai langsa silo heng kan se son lai te po hian kan paper mamo zong te kan budget bullet rule zong buai puya government gazette le notification poi mo zong buai pui tu te an ni a chu ti rual chuan hei sarkar in ro man tharan siama april ni khata changin tun malama alo kop pui thin INPR nen an han soi khom le don ani a hemi kong a hian a chang tu minister kan cha du achu kan department shangkha pakhatan han om dun dona tun mai lo om thin ma se in dang ve uk to an lo nia an lo in chuang sang ve to sia ngai dan le ti dan sang to nga kan thok tu ten sarkar thataka good governance akal theina turin tho na than nei theina turin soi khom dona po bodok tha siam pui turin kan minister ton te kangen du ani adot lena chuan demand number som thum le pakwana power and electricity hi kan soi duwa power department hi an thok tha khop maya hei thei top an chua chauti po kan ria amai ro chu ka ngai tua mipui chingam de hi chu kan om ve thin ka department a hian electric department te health te education te big takin thei ang to khian han bein han ti thin ma se engma thil tha kan te lom thui min han thil thina amai ro chu zan hi khatan thim le khe chuanin power te chu lungin kan deng le sok hi ni thina he tiang hianin an ram a electricity mamo na engkima aliana kan minister khanin zo na kan zo achana khanin hydel project 10 khat po tun financial year chwa po han bulchan tum thuak te kan lein kan ria chunga chuanin a big takin aizol south thi MLA pona soi klong te anemo tui vai anemo tui real te mo heng bui kai kan han soi thin hi eng tika ge bul kan chan thei don tin chim tui pui so apo generate tur khalian sia kan ram tan kan future apoi mo sia heng lama hian engemo tun ma survey chin te kha kan tuai thar thale de vem tinge kan kalpui don ti te kha min soi sak thei chuan kan ngen dewa han soi lo thei lo chu hei ka bial lampang se son ma sa hang ka soya october tha hian wei me khom puilian kan kheng dona chumi a chuan fur pui kan tong chho dona ke ni khi kan bial lam khi fur hi kan dol zo lo wani thi le ru alo che toy chon kan thim hi ni ngal ring got maya chuanga chuanin rampum khom pui kan don tura te har sanna a thlen lo da tura ta na department in ruam han na kan nei tha to em chung te po chu han sui kan du telani demand number som lina commerce and industry sa hian han sui du kan ne ya major head sang ni zari som thum le panga noya khan head of account khan minor head 101 khanin agriculture marketing ti kha alu lang tel venul maya allocation of business rules khanin agriculture noya khanin Mizoram agriculture marketing board ti kha omboxia khalai te kha a inkol kal them ma kan lang atura hianin allocation of business khan agriculture omboxia elaya hianin enge ti kha kan zo tel dua tin industrial estate te po kan han ya kan industrial estate dram hi tukin akhanin paper iron present akhanin ti hloting chi lo then khat te po ming kan muwa industry department of sarkar in rampek ni silo industrial estate chunga hian inkhawr vekat engzan ngelom
sarkarin chung chu engtin nge sarkar ram kha hum hal turin ma kan lak don tin tun laya kan thalai zinga helam panga manikut koya in tun nun tum industry lama po tui tak tak te an om chhotan meka sung ta tan chon ram mamo om ta se ram pek tu plot thi kan la nei rengem ti kha min thil sak thei chuan ka the du khop mai dot le akan plan le dei mai nge demand number pakhat na kan chief minister chan legislative khan hey mani akhan kan soi to a kan assembly house omna session kan nei ni khoin aizol traffic kan ti boina sa a mipui ta na rorel tu te le min troi om tu te kan kalvel na kan khosak ati boi khop mai engtin nge kan hun local le tura assembly house thazok changtlung zok mun fian rial zoka kan nei theyang ti hi ka thin lunga la lian em a chu ruang man kan nei thu te po kan house leader in a soi to a veipuya kan nei tul ka ti khop mai chu ti rual chuan democracy lungphum pathum legislative executive and judiciary kan nei a hian voina hian kan house leader pon min ran riak nge ta na kan du a oma ramro rel tu dan siam tu te om na hi legislative supremacy hi democracy chuan a om thina ni ama zo voin ne hian kan legislative assembly le huang chunga hianin hei judiciary hi chuanin sarkar GADM of finance in ma OM an chua poin an ma ni in a han pa an rectify order an siam vek thina voin ne hian enga tinge kan assembly te hi in toto a sarkar order is ozom vetu kan ngai lek na legislative supremacy hi kan vong lung don lo mi chu wang chot eng kim po ti se ram tan thatu ni chuan order khai lai hianin kan speaker hovin commissioner secretary ten atu langin antive mai turania sarkar department dangten a khan pa an va chung tlak turani lo autonomy sang nei kan ni ti hi chu wang chon chulai te chu kan house leader point aron riak tul ka ti khop mai demand number panina le pathumna governor le council of minister khachu ti hian kan soi tel veka hangai mai ta ila demand number palina law and judicial hi department poimo akila lungtang kai kan ti lo theilo mishing tam viau chu an ni lo adiktak chuanin Mizoram law and judicial kan ti kan state ina ayan kol chunga phei hi chuan an poimo ema kan sarkar te thuron tha dan noya kan kal the tur min petu an nia kan dan siam kan bill emo tin service rules an emo thok tu hi anin dai tok lo ngem o ti ka ngai tu a tin dan kan siam tur house kan phar tu te po hi an manin hena kan pek hianin kan nor man ho thin sia department dang zong te po hi in buat sai thade vela law department machine claim zok te hianin him zok thazok ngai to nan sen theina tur ta na po hun thazok te mithing tam zok kan pek te po hi a tul le in ka hria ti kha annia khan kan soi le menge demand number pariat na vigilance helahi soi urdu deuh kan nei ni lok yokta hi kan thuam chak that a tul le in ka hria an mani noya ngei investigating branch hi kan nei a tul in ka hria hei lok ayukta puna ken ania voina hian ACB ten valaringa ACB chi sarkar noya ani wangin engemo posting and transfer investigation an kal lai case an khoilai kan san nol mai hianin case pending atam pha in ka hria lok ayukta ti chaka hasiam zok na ya khrem ngai khrem tu chuanin lok ayukta noya hian investigation branch mumal tak hi kan nei atul ka ti ni tin kan lok ayukta hian voinia hian a han pa in building po mun ma po nei lavin mi building ten la lo mai maya za om zok turin ro rel na dik tun din ani theina tur le chief minister thenga khem thei tur huaisen an di theina turin hela hianin ruang man na kan siap atul ka ti le mai demand number pakwana finance hian year of consolidation kan puanga sum in ren chema in so ngeta ai sum ngai lai pe in sum tur kan in tilai hianin result makde mai chu vai bel se zakwa somali le pariat point pangavel kan ba ve tat thomaya tun sarkar kum chung hian
kumin kum kal chho tura hian han enila kan ba tur te en chuanin ZPM kai thret sarkar kum ni chung hian vai bel che sang ni vel leiba kan tin don din a hriat ani kan chief minister finance minister khan presentation anaya khanin sang khat le pathum vel kha sum anga soi kha chu kan budget bu achiang takin kan leiba hi tar lan ni wangin thudik mi pu hiat an hriat a chuling ka hria chu ka soi duwa voin he kan film khun nga ya kan hriat ta ka chu sumle pai saski te thil dang te alo kala kan sum bo ma hiat engza tak tak nge ani na tura hian a project be set om voina hian man kol thei ani wa chul chul hian kan ti kuala kan tia nakin loka bil te pek tur om sengin kan sarkar treasury hi a house of yellow mai ngem le chulai chu check and balance fel jok kan kal a chul ka ti khop maya finance le planning te chief minister kuta oma chumi a chuang kan soi du chu na chin khan kan mem ba zon ta long tai west MLA khan a soi to a voina hian rual khai so ka kan kal na tur tan ti in kan house leader chief minister hian a soya minority affairs te tribal affairs te sumle pai om tamna CMO wa chief minister office lama planning a le finance lama an en kol turin akal chowa hi uluk zo kan en ngai changkai zo kan en ngai ti rotna kan nei du chu mishing om te kan sia planning te finance ta mi thiam tak tak an ni mai ro chu project engkim en tur hian technical knowledge nei technical mi planning a hian EES chin chunglam tal hi an om lo chuan department of king danga changin project te rong kalpui don ma seng voin ya hianin khilaya khian hun puma thok tur kan nei lo chuan kan ruam manna kan ri ma kha a chiang ti ka hlawa ka ngai to na om mai chu tia kan han pot khom vak mai hi chu sarkar tu kan in zok lai khan chief minister chuan portfolio nei velovang kan han tia ma seng lo thei lawin CM portfolio om chu oma voi de choi ain tlar dul maya kan thuam chak tel maya soi lo ang zela om hi chu kan wa han in me em o ti hi thin lunga alian khop mai adot le chuan u deputy speaker soi zero iti thin kha belai ka bulai umla kha chuan atop na ni kan soi nge ram ta na changkai do na nia thil poi mo sum takin adot legal sei do chu pu deputy speaker tak takin speed de lekin mun phia le so thing le chung chang hi toi te ka sei do chu kan house leader hianin house a soya kan le don atia alom oma ma seng hilaya kan le don ti lai hian kan farmer sei voin de hian thingtlang an buai khop mai sang tu so bia na changte tui kum bial chang phan tu ki zi menon bia kan chou lok chou to hei ali don le hi om har tu ka etinga sarkar don le don mun phia te po khothang lama changte ka bia lama changte menon phone na sarkarin kan le vek don an tia thu ti sa chang bok si lawa chu tak chu en ti ka kan le don kan le zo vek don ti ringot hi ani lawani thingtlang kun ha tok tu te an fa te voina hian school admission te thil dang te an ma mo to poisa an ma mo to ti hi kan sei du ni adot le chon si ADB ka khan lengpui airport chungchanga kan house leaderin mania delhi zukal lo ho ina asoite tin union home minister ngein civil aviation minister te kan soi ho lenga ai te na thodun dan mo kong chi dang kan zong don ya ti aron hon kha union home minister in lo rot zo ka anti kha kalom khop maya he house kan soi ho na hi a positive na kaltura kan ngaya kan ram tan kan nam tan kal zel tura iveila mi ten pu deputy speaker kan soi po khalam hoi zawa kan house leader po in ngai tura mangthi kan khiat khan lom om ka tia lom thu ka soi le ni pan hi toi te ka soi lo met si lo mai ro pu deputy speaker kan chut dun sar sar kha o inu na ha bang che ram ro rel na pathian lo ram kheng ro se kan tia aza om aro pui sarkar ma sai dan tia kan ti ve lowang kan ti Iusilem chungchang hi toi te ka soi le du sumle bai tam zo kan mu duwa wanga dang lambik tura in soi sarkarin voin ya Iusilem kan han siama reilo te a hian kan official te hi an tuan ti ka hlaw chutiang ko nga chon he sarkar hi in en non seng diktak ni tinga mang u I bo zui chakira ti la kan tho chuan UC siam zo kila voin ya lemat yep dot com thura hausa de wanga in siam hi adikem ti
ka zo na ani atop na tan chuan Assam Rifle in son chuat chung chang khatoi te in kan soi tiang voinia hian kum som thum le panga chuang kan state politics apok om to politician tam tak kal to te na an lo be se an lo tia kha ZPM sarkar na noya ai son chuat tur mor kan han bok don ta alom om ka ti khop mai lam nge kan du chu kan state chief minister ma saber pulal denga hetiang ta na bul chan tu ramte lauti fel ma satu zo kho sang lampang minauti sak tu kha kan nena om to lo ma soi hi tul ka ti ni pu zoram thanga he house a hun rei tak om to Assam Rifle chuan tura order poi mo zong ti chuak tu zo kho sang lu na tura ta ram eng kim ruang man tu te kha voinia hian soi atula am mai ro chu pathianin ZPM sarkar na nuaya an chuat da tur phun asiama eng kimi pathian ro tani chu wang chuan an ni voida kan CM te thlengin choi moi an phu katia an chunga lawm thu ka soya politics a inchir the na te thil dang ti chin ni lo voida hela hian poi mo em chu deputy speaker kan house leader te an NG tur tul oming ka hia chu mani khan kan GAD secretary le DG Assam Rifle ten ram map anin hlana kharam map kadin hlana kha an en chiang to em boundary description te kha mumal takin rin tla ka ni em ti hi kan sot dua a chan chu hemi kan Assam Rifle ram lua zong hi eng pass noya nge an lo om reng ti hi ngai tu na min nei ti ra Assam gazette hi ka kola tu na hian sang khat zakwa som nga pa hi October ne riat Assam gazette hi an rin chan khala ni em le khata khan rama soile voila Assam Rifle ram hi adikem es barkataki deputy commissioner lu sai hil sina map asiam ba kha voidan AR ram kanti kan map min pek chunga hian civil mi in ram an nei lovem kan map in pek kha kan lom em rual khan enge adin hun diktak ti te hi kan house leader po in ayen to im ka khelova thei phejuni seng kan house leader hian hei chu kan zawai kan ti thanan ya a copy mi malang pun ka du khop mai ram kan in hlan me pakha min pek thei chuan kan deal tel ngal bok ani pu deputy speaker soidu tam tak kan ya amai ro chu voinia hian soi tam arem mang si lova kha Assam Rifle ram kadin hlan chung changa te po boruak atha zong in siam ila hei MOA home department siam le GAD siam atha lo jok in ti te kha rem lo atha jok le jok lo chu rei lo te kan analyze don voina po soi ka cha lutuk tu na kan MOA kha tha em ama sa kha tha jok em ti po kha soi ka cha ma se mi indem na man ani lo voina chan ram nuk thil kan soi la ya indem kharim lo wangin hei hi film khurna tur atam kati wangin chutiang ko nga chuan sarkar po atul ang zela kan tho pui po tul kati ani voinia kan house leader le kan minister za om tak pu marwa demand te hi he house fian lungrual taka kan pass kaduin kan thope lome ani atop na he an top le the thin lo an sei deu thina he kan thun tiamang khan nga le chan ve hi chol ti khania tuna kan house leader in ala sei lo wa mo so chu ti chu ni kan house leader ni sei tu la tiang te sei turin lo somang ai maro Duhoma'n Zoram kanira sei don ni pu deputy speaker soirai katum lova kan minister zamtak maro Duhoma'n akhan tleman soi ve ka du lok ani maya hun chu kan adjust thei turangai ta ila hey commerce and industry hian kan ngai mo chu innovation ania innovation challenge te kan siama lo man te po kan buat saya ta chuan zopa ir om atanga keimani thil siam thiam ve an chi heng hi ngai san tha kan tia amaro chu zo siam ingai sang ong kan ti rual hian hei puan te parda te po kan han le ya kan han thak zo siamin ato lom lutuka a he khop mai
chu wang chuan kan rama kan thil siam chuak te hi man deuh leka siam chuak tu te point ti dan ngai tua athale in ka ria a tin hei dam pabial tu member zom tak Pu Rintluanga nena tangin zo siam chuni lo na mawa siam moza pani present ka donga ka lawm khop maya kai ni pu tu hi kan lo in suina sa to a pakhatin revolver pakhatin pistol kan pai che tro hi chuan ang buai na to tu ria azon yan kan zong ani de ber maya buk van ya khwan zan khat chu buai na o me zuk chuk te katia pa ho zan thleng noya dai pon ang ko khom mai chu katlak pha top to maya kan rum dun khom me kan lo in zuina sa to ni nen hian in ngai na deuh mai kan nia ka kha mi pui an an khethiam lo mai theya tin asoi khami sil suri Bangladesh lamina tourist center ta na ron manta khumi kho kan border trade mun pui ta na buat sai kan duan ya ma ro chu kong kan han lai do na dam pat sanctuary buffer zone nuaya an ron titlat maya forest hovin so chukan speaker khongai pu kati boy in lovin kan house leader pakha zukal to a khulai la na khu en chiang ila kan PW minister pokha rem chan na zin la ka lo ting ka lo soma khulai private land rekani I pakhan ma omlo forest land hi omlo top chu assurance ka pengame a forest ram dilovin sanctuary yatang khan boruak mela aba for zone chunga oman titani ama zonga min complain lo khan min complain tharta kan fight atun sang kan fight lot ling to kan buai na kha kan ching fel to poisa po kan da fel to chuwang chuan khulai khwanin khulai khu Mizoram ko chwa poimo silcha lama buai po kan cha khai kan lak lu na tur poimo tak alan ni thuai don ni ti kha kan soi du tin power lama hian poisa kan hure reng hi tangkai takian mang thini lang chuan tun din hu kan thlen karing lova kan hun tiamwa le chan ve kha ari to kan soi tang ti lo do na mi soi zo ti lo mo ale tun ma khan RCCVY kha lo chu ka poisa tam tham tak khania kan that pui lo ni kan ti ching pen ani adik chia chuan za somriat vel kha material component nia nan tho ma hawin kha bil kha pe kan nia kaminu kan thok thadu talawa terminate kan chak ta zakzaka voina kan member tam takhian in she phalowang khang lai hun kha khati lai khan PSC chairman kan nia kan buai pui ber ani apoi hi khati ma ka uya ten chu ba ka power department hi Mizorama department upatak ani kum khata menga wat khat po ati chuak ngai lo ani tuna kan din mun kan en hianin chuba ka tun malama power project kan hanti kha kan commission atanga kumrei lo te khan man tlak lo abandon project pakwa vel nin ka ria abandon project kha kan han ne sum sen thon na vek an ne khang ka poi khop maya tin kan bairabi thermal project te ngei po ti khwan zan khat po chingam lovin atrol zui ani ta heng hi plan mu mal lova research te mang lova kan local mo pawang le poisa ang kan ban huam awanga til lo thleng ania poi khop maya ei tu na yan smart meter hi kan han introduce dona heng ha le lom katia khata tang khanin building low ti vel khom to don lova kan ina a bil ronen dik tu local khangai to don lo manpower kan save to dona tin kan ram kan lui lon to nu le tu na kan ser lui te thlengin ser lui bi te thlengin min upgrade sak du company an oma assume in boy pu ngai lowang kan tum ve kang an tia ti chuan kan siam zo chuan chu ti za chu free in dongang abak chu in leive ang an tia phei cham kan man hi ani ringota adik che chuan heng te hi kan han soi noya party chen katin press conference te hi an ko kha poi ka tia khatianga min ti sak tur kan mudone mi khovela hian mundanga chuwang chuan nimina po kan ngai thlatwa kan ser lui bi project lawm to zia te
เสียมชัดเอาผู้อมโตเสียเตข้าติจุงะลัดตัดสามกันตุ่มส่วนเองมริลุดังกันปูตินานี่รำมังไงนะอันนี้โตโลเฮงไว้ตะกันเป่าอาหุนกติยาตินเตเรตโปให้ตุนาฮิยันไงเนี่ย new development bank ก็จังอินปอยสากันปูกโดนจ้าสมเรีย central limit ตุ่มสักโดนจ้าสมลิเจ้ากันรูลเวง่ายโดนนะตัวรีนี่สอกอารมณ์ครบไม่แห่งแต่พอหิวันนี้เราปุ้ยตักกันดนอันนี้ตินริเบตเต็มหุดไทยขบกันหันทอกขี้ power and electricity department ทอกดูที่ส่งทอริมระอันนี้อันจะไว้จุงอารมณ์ถูกก็สวยดูตุนมาขานผู้จวลท้าวขานopposition เลย ruling เรียกสันนะเชื่อเตี้ยลมการินอโลทิมาอันที่ส่วน opposition อันเนี้ยอันงอยมักที่ส่วน ruling อันเนี้ยที่นะทีนดรอนกันมาหมอกคบไหมให้มีแค่บุลซันนะตุรินให้หันติจนาอาวิดีโอเตกันโลเอนะไอ้เตี้ยดรอนนะจังกันซ้ำเที่ส่วนมัวละอัดสุกัดชาวะขัดยาทิ้งกี่แต่ง่ายต่อโลเลยบันพุ่นเจ้าง่ายต่อโลคานที่คานินอักลไม่โดนนะไอ้ก็เฟรนลี่ไม่ให้จุมิจูอัตมจอกกันมาโมยกันเสียให้มีจงจ้างเฮียนิน department ปอรนินซูมโลสลังกัดวะตินกัน opposition leader คานิน printing and stationery เตIPR เตเนี่ยหันตีขบเลตีค่ะตีขบเลตีอาคารที่ดังลำวักอมดอนโลอันชุดนั่งไงเวกอันชุดดอนเอ็งมาบวยอมโล finance เล taxation พวกปะขตากันด่าข้อมาอันอมง่ายชับพินันอมสุดที่ยังเซลินLED เล RD ที่พวกปะขตานอมง่ายอันชุดนั้นส่วนดอนสวงลงอันฟังส่วนง่ายอันฟังส่วนดอนกันดูนัดส่วนสู Secretarial level ละมัน power กันเซฟไทยดอนในกันเรียนี่ข้าอันนี้เบอร์จอกะส่วนส่วนนี้ให้มีตัวน่าเกี่ยมาฉันโฮคัตสุกริยักโดนหรอวะข้ามีจินโต้ยแต่ข้าหุ่นเจ็บต่อบกะหันสวยเวลบข้าทาอินกระเสียดิมันฮีพาสปุยกระรอนเงินบกอันนี้ก็หล่อไหม